Lenki tarata juin ka son tampilen do nyero sino wujunu fili tampile arobane an kun benu ta kuntanga wo na kubaru ku dugu malike no gono maduna ke no ko keso ta gare ke wakati kubare benu ga kite lenki onar kun kinyandaga yere rogo no kubaru ndi ama ponserun sukuna ka kumere na aga kuni o ga bugu salebe adna waga kallen ko andanya tamunga onda sali no ka ho waga njamanga adna an hamina pinu sunne undi malike ga kumebere adna bugu kendi an kun benu ga tunganga adna saget ta gasire nalino sirekanye minismando jamanyuma konda yaga mura en joppa daru tenengeke na sababunya yugo bega ti migara asim goita kanen kutu saleke kota misru kore nogondi yugo ke fati nangemu alhadi ke kotanga juan ka son tampilendo karago minismanti demande wakata jamanyuma konga kudo na tu kebega nya yugo ke satenga ado serubenu go ke fi halle ogana buguno nga saleke wuro sero yugonu togo jindi selenge jamane nyuman konda ga dua ikarun konda ministrunu yugonu kafina daga afai kebe gariti ke kasara kore tampile do fosere dagante salenga idebunga kalendi wutu kilendi ini tanjikero fo baka jinka manfure kedi igiri baya do selenge naga pilonu tamiro nyeru iga daga na kata dalakoro idebenga fure ke faiga duki yitikante nyai jindi anya tenenge ke wuro kati taratanga tampile do furufil yagaru tamiro nagato yugu segi iwunga wutunu kasu fili kata tanjike arosino nyeri Dr. Mustafa Kulubali gada kebeko kenga ko ministrunu yogonu kafi nandaga dua sibitike kotanga soro benu ga togo jikedi ikadin konda jamane nyumanke ndo i gouvernement su togonga iga kinye irigemu sado iga daga na dalakoro balon katiranga idua ni togo nonye kubenu ga kisi isufu taraware ati fure ke faiga kati yitikante nye jino gondi na fure ke yilla adama kante kati ike sagambana lemu filini fure ke nogondi kuntogari ike nyimera dura koto na kata kinyene yite yugoe na ke laga yere do nyegera ga nunga woni demande nya gouvernement soro benuga daga ira enveloppe kini ya do tonno tammi biraru ken fale idiga jule kubenuga togo jindi ikaburunga yere do iga osagene kata bamakoy ubaro benuga kite lenki ni kinandaga kunya faike o tagara no gemni duna ke pota ketane assalamu alaikum